Prošlo je 6 mjeseci ove godine, ja sam računa koliko sam vremena proveo na telefonu. Hajde da vidite ovu poražavajuću statistiku. Dnevni prosjek je 7 sati i 12 minuta na telefonu. Ne izgleda toliko strašno. 1303 sata ove godine sam ja proveo na telefonu. Na Instagramu od toga sam proveo 483 sata, šta vam je približno jednako 20 dana. Whatsapp 404 sata, 17 dana. Ja imam sve skupa 3 prijatelja u svom vlastitom životu. Šta sam proveo 404 sata na Whatsappu? TikTok simboličnih 90 sati. Šta bi značilo da sam ja samo 4 dana proveo na TikToku. Moj favorit, Google Maps. Dan i po sam proveo na Google mapama. ChatGPT 48 sati, većinski ispravlja gramatičke pogreške. YouTube i Gmail, skoro 7 dana, od toga je 69 sati na mailu. Kad se to sve pozbroji, od 6 mjeseci ja sam potrošio 54 dana na telefonu, istom tom kojeg vi sada držite u ruci. Možda bi bilo bolje da ih sve zapalimo i odemo čuvat ovce i kokoše. Doviđenja.